Dobrodošli na sajam knjiga. Ja sam Krstić Ana i danas se nalazimo ispred Bibliotekarskog društva Srbije. Sa mnom su ovde Ivana Janošević i Nikola Petaković koji će nam odgovoriti na par pitanja. Pre svega, koji je značaj BDS-a na sajmu knjiga? Bibliotekarsko društvo Srbije od 2017. godine učestvuje na Beogradskom sajmu knjiga kao izdavač i kao izlagač. Dakle, štandovi koji su od 2017. godine redovno na sajmu knjiga su dobra prilika da se društvo predstavi kao strukovno udruženje svih bibliotekara Srbije, ali i prilika da se sretnemo sa brojnim kolegama iz različitih tipova biblioteka i da predstavimo kako delatnost našeg društva, tako i izdavačku delatnost. Prvenstveno su tu izdanja, periodično izdanje Bibliotekar, koje izlazi svake godine već dugi niz godina, gde su predstavljeni radovi naših kolega. I tu su naravno zbornici sa konferencija koje Bibliotekarsko društvo svake godine organizuje. Kako se osjećate povodom toga što se sajam vratio nakon 2 godine pauze? Sajamske manifestacije su u suštini mesta gde ljudi se najviše okupljaju. Razmenjuju razna mišljenja, ideje, svoje kreacije, ostvaruju sve ono što ih povezuje i što ih je povezivalo i pre ovog i što će ih povezivati i nakon ovog sajma, tako da u principu zadovoljstvo je što ljudi imaju priliku da se ponajpre sretnu, da popričaju. Živa reč je nešto što u svakodnevnoj komunikaciji izuzetno prija, relaksira, a kad je u pitanju strukovna reč, onda to bude stvarno baš onako izuzetno kvalitetno i lepo urađeno kada su ljudi deo jedne, da kažem uslovno rečeno, male porodice koja može biti jedno veliko carstvo u moru knjiga i svega onoga što nas u životu prišlo. A koliko su biblioteke zastupljene na sajmu i koliko bi u stvari trebalo da bude taj njihov značaj? Beogradski sajam knjiga je svakako mesto na kome se okupljaju brojni bibliotekari. To je prosto redovni događaj koji veliki broj bibliotekara posećuje svake godine. Pored toga, naravno, sajam je prvenstveno manifestacija na kojoj se bibliotekari upoznaju sa produkcijom, izdavačkom produkcijom, ali je svakako i prilika da se biblioteke koje imaju veoma izraženu izdavačku delatnost predstave taj deo svoje delatnosti. Ima biblioteka u Srbiji, javnih biblioteka, prvenstveno koje imaju bogatu izdavačku delatnost i koje se redovno već godinama pojavljuju kao izlagači. Možemo izdvojiti nekoliko njih, to je biblioteka u Kraljevu, biblioteka Stefan Prvovenčani, biblioteka u Zrenjaninu, Užička biblioteka, biblioteka u Pančevu, Kragujevačka biblioteka se takođe pojavljuje, biblioteka grada Beograda, Narodna biblioteka Srbije. Dakle, to su ustanove koje imaju veoma razvijenu izdavačku delatnost i svakako je sajam knjiga dobra prilika da predstave svoje izdanje. A koliko je sajam knjiga važan Bibliotekarskom društvu Srbije? Ovo je godina kada društvo obeležava 75 godina od svog osnivanja. Ono što je bitno u ovoj godini istaći jeste da mi smo u pripremi 19. godišnje konferencije društva i jedna prilika da širu stručnu javnost i uopšte koleginici i kolegi u bibliotečkoj sferi upoznamo sa događajima, pripremimo ih za sve ono što se tradicionalno događa svake godine i ovo je jedna vrsta preliminarnog okupljanja pred onaj završni događaj koji se odigrava, da kažem, svake godine, tako da u svakom slučaju obeležavajući 75 godina društvo kruniše jednim pojavljivanjem u široj zajednici nego što je to samo bibliotekarstvo. Dakle, sajam je mesto povezivanja, umrežavanja, okupljanja i tu svakako su uvek dobrodošli i svi oni koji nisu u bibliotečkoj profesiji. S time je značaj
učešća društva na sajmu izuzetno veliki.